alohlanga lungehlanga bafowethu kubuhlungu kuthina sonke silahlekelwe kakhulu iliyansizwa yasemambatheni. Ngiphinde futhi ngithi dudu bafowethu balandeli bomculo kaMaskandi ngoba liyansizwa besiyazi kakhulu kubalandeli bakaMaskandi. Sithi dudu bafowethu kubo bonke abantu abayaziyo, bese ngicela bafowethu ukuthi bafowethu ake sizameni ukushintsha indlela esenza ngayo nendlela esiyiphatha ngayo, kakhulukazi kwi-social media. Angisho ukuthi mhlambe senginolwazi yini ukuthi mhlambe lensizwa isishiya ngokuzuma okungaka nje, mhlambe kungenxa yayo i-social media, kodwa nje ngiyafisa abafowethu ukuthi ke sithi ukunciphisa mhlambe lapha ku-social media sithi ukwehlisa izinga kakhulukazi lokhu-athekha abanye abantu ey'ntweni abazenzayo mhlambe baphilisayo, nasekukhulumeni nje amagama alumelayo angathi anenhlabathi. Uma uphatha igama lomunye umuntu utholakala ukuthi usuliphatha ngeze, ngoba asifane singabantu bafowethu. Abanye abantu abathindwa nje, futhi masuze wamthinda kusho ukuthi kuyaphoqa ukuthi mbulale, ngoba uma ungambulalanga uzobulala wena. So bafowethu, angiboni ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwaleyo situation enjalo ukuthi sekufanele ukuthi abulale umuntu, ngoba mengambulalanga lowo muntu uzobulala yena. So okungcono esingakwenza yikho lokhu ngicela bafethu ukuthi ake sehliseni izinga kwi-social media lokungahlonipha abanye abantu. Siwenza ama-content ethu ngendlela esiwenza ngakhona, kodwa sikhumbule ukuthi siphakathi kwabantu bezizwe ngezizwe sihlukahlukene, asikhulelanga ndawonye, asikhuliswanga ngendlela efanayo, iy'nqumo futhi asiyithathi ngendlela efanayo. So ungaboni omunye umuntu mangabe enza into ngendlela yakhe ubusuthi nawe uzokwenza okucisha okufana nale ndlela nayenza ngayo, ngoba awumazi ukuthi mhlambe yena uqale walungisaphi mande enza wena lento obona ukuthi iyamsebenzela yena, akavelelwa nkinga. So ukubukela kakhulu kwabanye abantu, mhlambe mawubona omunye umuntu mhlambe ekhuluma ulimi olunenhlabathi kwi-social media ubusuthi nawe uzolukhuluma, kungenzeka wena mhlambe kukudalela inkinga, ngoba awazi lowo muntu mhlambe olikhulumayo ukuthi yena kukuphi mhlambe la eqale walungisa khona. Bakhona yena abantu abaqale waxhumana nabo mhlambe bamnika imvumo ukuthi hayi engakhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, meyekhuluma ngamagama abo ngeke uze wazi. So nje bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihlonipheni bafowethu, futhi sikhumbule ukuthi mangabe usulimele waze wavelelwa ingozi yokuhamba emhlabeni, lapho awuzilimalele wena, usulimalela abakuthandayo, ulimalela umndeni wakho, wenza iy'ngane zakhe iy'ntandane, uhlukumeza abantu abakukhonzile, ubazwisa ubuhlungu. So bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihloniphe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.